Tri su temeljna dijela mozga. Moždano deblo, mali i veliki mozak. Moždano deblo je primitivni dio i njegove su funkcije bazične. Bavi se kontrolom fizioloških funkcija i automatskih ponašanja, kao što su disanje, kašljanje, spavanje, uzimanje hrane i tekućine, regulacija temperature, seksualno ponašanje. Primarna funkcija maloga mozga je kontrola i koordinacija pokreta, dok je veliki mozak uključen u afektivne i spoznajne funkcije. Kako vizualizirati mozak? Evo, napravite sljedeće. Svoje kažiprste stavite ispod ušnih resica. U središtu, dakle između vaših ruku, je smješten ovaj najstariji dio mozga, moždano deblo. S njegove stražnje strane nalazi se mali mozak. Zatim vašim dlanovima oblikujte šake. One predstavljaju veliki mozak, odnosno dvije moždane hemisfere, lijevu i desnu. Kada na šake stavite rukavice, po mogućnosti sive boje, onda smo vizualizirali koru mozga, koja je sive boje jer u njoj prevladavaju tijela moždanih stanica. Kora mozga je najmlađi dio mozga, područje čije funkcioniranje rezultira onime što smatramo jedinstveno ljudskim, na primjer jezik i umjetnost.